Dobar dan ljudi, ovdje Counter Striker i ovo je jedna nova epizoda u kojoj igramo novu igru, a to je GTA 3. Pa da počnemo, idemo! Evo ga, sad ćemo. Znači, počinjemo iz početka. Šta? Converting textures to optimal format to your video card. Dobro, sačekamo da se ovo ispuni. Sad će to valjda da počne. I bit će, boga mi, zabavno. Biće vrlo zabavno. Šta ćemo još? Ja mislim da ja ovako odigram prvu misiju i onda malo zezanje po gradu. Ali sad mislim da ja odigram samo prvu misiju, pa onda sljedeći klip da bude zezanje po gradu. Da. Sad ću ja to da uradim. Znači, samo prva misija. Evo ga. I sad je to tu počelo. I ovdje tu je eksplodiralo. I bla 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 bla. I tako to. I ajde važi. Evo vidi ovog crnog. Trnčino je na bre. Idemo. Počemo. Znači, uđe kola. I vozikamo se. Station, just one of 900 radio stations, 300 TV stations, 4 networks, 3 satellites, 10 senators. Thank you! Head Radio. You're listening to Head Radio, rocking Liberty City for 60 years. I'm DJ Michael Hunt taking you through another set of non-stop rock and pop. It's Head Radio. Znači, samo prva misija, to je već ono. Ovako smo tanije vozim, vidite do toga, ali šta ću. Ajde, majče, pomeri se, kako to već, majmun jedan. Stigli. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Jer su u zatvorskoj odeći. Bla bla bla. When you're not on mission, you can save your game. I ovdje možda sačuvaš kola i tako to. Ok. Šta je kod GTA 3 slično kao kod drugih GTA? Znači, GTA 3 je potpuno isti kao GTA Vice City. Znači, potpuno isti. Nema nikakve razlike. GTA Vice City je sve novi i GTA Vice City ima motore i može da skočim za auta, a GTA 3 nema motore, a ne može da skočim za auta. To je jedina razlika. Evo ga. Luigi's Girls, yeah. Sačekajte sekund. Da, nešto. Evo. A kola su propalitet, da nađe neka bolja. Evo ova. Kako mislite? Našli smo to. Game classic. I'm the king, produced by Alchemist. Till I can't run no more. Burn till I can't burn. Shine till there's no shine. What the hell is that?
misiju. Evo. Vidite, brate, što je gledala, brate. Punje je Hi, I missed you. Hi, man. Cloud. I'm like Rocky on the beach. I bring why you hope to sustain dope in this game. Something you can't stop. You can only hope to contain. I can aim, so I blaze my tool. I got a name for using pocket change to pay. Dobro, ovaj igranje se sinu loša. I to da. Prešli smo misiju. To je bila prva misija. I eto ljudi, to bi to bilo. Hvala što ste gledali i vidimo se u drugom klipu. Ćao!